jadi sono ko nila permen nabi ang guadong kadunima asis sekaligus koma namin tarak na purnima maklani no makin. Jadi yang guadong kadunima sonarima pelaksanaan na pada sani mama pakai musik iya mau mere. Jadi sono ko nila permen nabi ang guadong kadunima asis sekaligus koma namin tarak na purnima maklani no makin. Jadi yang guadong kadunima sonarima pelaksanaan na pada sani mama pakai musik iya